Pozdrav svima ljudi, ovdje Aleksa sa kanala Homo Sapiensi. Danas ću vam reći 5 horor igrica koji su po meni najjezivije i najstrašnije. Na 5. mjestu nalazi se Doom 3. To je horor pucačina iz prvog lica. Glavni lik je bezimeni čovjek koji ima zadatak da otkrije šta se dešava u istraživačkom centru. A usput otkriva da je tajni eksperiment pošao po zlu i da kroz portale na Mars dolaze demonska bića iz druge dimenzije. Demoni će vas stalno napadati, a vi ćete morati da se branite. Ova igrica je odlična, mada ćete malo morati da stisnete muda. Na 4. mjestu nalazi se Condemned. Condemned je horor igrica iz prvog lica. Glavni lik je Ethan sa nenormalnim ljudskim sposobnostima, koji jurići za svirepim serijskim ubicom optužen za ubistvo 2 policajca koje naravno nije ubio. U igrici se branite od čudovišta sa raznim oružjima od cevi do pušaka. Nemojte nikako da preskočite ovu igricu. Na 3. mjestu nalazi se Suffering. Suffering je psihološka igrica. Glavni lik u priči je zatvorenik po imenu Tork, koji čeka smrtnu kaznu u zatvoru, koji je osuđen za ubistvo 2 dece i žene, ali tokom cijele igre tvrdi da ih nije ubio i da je nevin. Pri dolasku u zatvor njega napadaju različita odvratna stvorenja, protiv kojih ćete se pucati u celoj igrici. Na 2. mjestu nalazi se Dead Space. Radnja ove odlične horor igrice je postavljena u 26. vek, u budućnost. Glavni lik je Isaac Clarke, koji tumara kroz ogromnu svemirsku bazu i bori se sa užasnim stvorenjima koji ga napadaju na svakom koraku. Na 1. mjestu nalazi se Outlast. Outlast je relativno nova igra, do sada ima samo 2 dela Outlasta. Priča se u oba dela odigrava u ogromnoj psihijatrijskoj ustanovi koja je ujedno i laboratorija. Cijela ustanova je puna raznih ludaka koji će vas prepodati na svakom koraku. Svaki nivo ima svog šefa ili svog bosa kojeg ćete morati da pobedite da biste prešli u naredni nivo. I to je bilo to, ljudi. Vidimo se u sljedećem top 5 klipu. Ako vam se video svideo, ostavite like, share i subscribe. Ćao!